Ya zifike zilithizela ke lezi insizwa zihlobile iqedile ngelokhuzana ngazo lezi zinto zabo lezi bayigqoka ezi-traditional bese ibuya ke ingqondo ngithi okay yabona ke laba ngibasa lapha esipokweni esikamfo kaNgcongo lo owasha kwahaqeka ibheshu. Hayi sinikele khona ke nabo ababhemi lapha. Hayi uma sithe sifika nje emgedeni ayi babe siqhelisa besimisa kude lapha ngathi yelele ngizoke ngibone. Befike bebasa umlilo ke lapha bebasa umlilo ke bese ke beloku befaka izinto emlilweni bayirawunda ke le barawunda lo mlilo barawunda lo mlilo beloku befaka izinto emlilweni ngesikhathi befaka izinto emlilweni njalo umlilo uthi bam yabo ngesikhathi befaka lento ungathi bathela upetrol kanti le mithi yabe engayazi bayacula kithi engayizwa ke ekushawa izandla ke la shaya izandla ke lana ke benza lento bayarawunda ke bahamba beshaya lento yabo beshaya lento yabo bayarawunda lomlilo balofaka lo mithi yabo yey angazi ukuthi manje lo mlilo ukuthi bam yabo ngesikhathi befaka lento le berawunda la ukuthi bam akuzazi siqhamukephi isipoko. Angisazi siqhamukephi isipokwe siphethe into ngathi isagula kodwa yabona lezi amaromkani lawa afaka ubisi la afaka ubisi kudala siphethe leyonto isipokwe safele safika sabaphunyela ngento ngathi uparafini. Sabaphunyela ngento ngathi uparafini isipokwe yilo nado yasimone sephakama nelangabi lapha ngeshona le nomunye ehlehla nelangabi labo bevutha manje ahlukana amalanga bakithi sebeyabaleka manje nalo uyavutha uyale nalo uyavutha manje sisabona ukuthi sona siphi isipokwe kulabantu lapha ngalesikhathi lesi bevutha sekuneyinsizwa nje sibaphethe ngenduku ila kusuke khona ke Jubane nami ngabaleka ngaphuma ngaphandle wangilandela ucebe khulu wefowethu bathe bephuma laba bantu bamnyama ngathi bathelwe ngekoltayo yabona abantu babehanga umlilo bacobezela kanti bacobezela mama lezinto lezi bayifakile inamathelo enyameni amabheshu lawo anamathelo enyameni abakwazi nokuhamba bayacathama yayibeshile edlale zapoko zalapha ngomlilo zabashisa kwanamathela yonke lento bayifaka emzimbeni namathela egazini hey asha amakhoyisana abantu
uthi ucebekhulu hey wemthetho ngathi kwenzakalani la ngempela ngithi mina ngakutshela ngathi alifakwa la abantu abayiyeka imali ebhokwe ukuthi bagcine besenjani noma seyibhedlela ngasemakubo iyangase futhi angihlakene kodwa yeyi isibhoko livese saqhamuka neromkani angazi noma isicholo parafini noma upetrol savele saphunyela bona bayi umlilo wavula hlala kubona